Ok, vou uma receita. Mas abans que eu tornabe de las bases, que vou e video simple. Vou dizer de que eros simples. Però que trop. Bena, non da hori. Io, vuoi che cucinam una ricetta du basquat basique, la Shoah. Los bascos ne saben pasado te causa que la Shoah. Simple. Serda, enta la Shoah autant de cuisines cum de recettes. Io che vau començar per esmiuçar useb. Simple. Puix che taiuki l'ai. Basic. U coplavat che cupi los peverots a ruis. Cuscau taiuca en lesquetas. Simple. Ni che racucico dio cerden. Simple tachuna. Apres che prenem u espal de betec e che la cupam a trussets. Puix en cuquel, dab oli d'olive, che hem passa 1 minute lustros de betec, abans de reservar la car. Per tradició que podem hicar bueu u betet simple. L'ingredient mai en la Shoah que lo pipe basic. Arrai son du, mena, achitatzen nu. Ma, eta hire a Shoah certan duc. Puix que hem passa la seb e los peverots esmiusat, de segu en la medici cuquel ta guarda lo xuc de la car, drin de sau, e de segu l'ingredient mai, lo pipe de... Espeletan! Basic. Simple. Qu'ajustam la car da lo xuc carendut, drin de vi blanc, u floc garnit, apres un millor de bourride a petit ouec que podem tastar la Shoah dab pommes de terre en bapou ou ris. Que pica aquest pipe. Hiri bipera, es do bicia, gustu hunais. Basic.